You're the first minister. There are also in a coincidence with who is the superintendent, right? Yes, yes. He's called him. Yes, yes. 9 o'clock he came. When he came to know, when he came to know, he gave a strict warning and he told that those 3 students, and the activities they have participated. That is why out of anger, because they are now evolution, so maybe they lost control and they have written. We have the counseling also. Yes. Take although you may be right, but physically we have assaulted, so you are wrong. You should not take the law in your hand. That is what We are here. we are all being students. We are. Yeah. It is what we are all are being taught. Whoever raised a hand is a guilty. You're the first minister. There are also in a coincidence with it. 2 to 3 boys. They were that is, they were behaving little bit illegally, means playing the fan and shows. I got the news. I got from Saturday after that is after the school at 1:30. One of the guardian has come to me. Sir, my brother, I'm studying in Yakli. So my brother got beaten up. So what is the reason? Sir, I was using his name. I was using the senior's name, and I was collecting money from the juniors, taking things possible. So when the seniors came to know, so they did. What did they do? They has beaten up. 어떻게 bulai campur bani ngaku sehingga orang tu tahu ni orang tu dia sus kaza se war dene buya. Sir, actually, news is there. Abang mani abang tu saya false report. Karena baru ground report na yang ini awak hai. Karena as teacher, as hostel warden, क्या बनाया जे Bini parents from ni mungkin apa? Ini mungkin tahu ni. The students are from They are from my constituency. So immediately they will disturb Both. exam. And one that Samuel, he's just from his like kind of my neighbors. It was just 600 meters from my house. I came to know from Samuel's guardian. They did not report to the warden. The thing incident happened on Friday. Sir, nam samung rok na tuye tini EMRS khumulwngo nang visit themani klai. Kambai sini channel sini joto media songo. Actually sonor joto no semen. Mia no kaisa gotona khanaka. Je o jagao khoraksa Samuel te Ryan hanai sini EMRS khumulwngo boro boro kisa hostel bisingo asalngai wala le khanaka. And abro khornyo actually ani constituency ni klai. Bini parents o anok phone khayoka, bini parents anok phone khamiyabolo. Bini ora sini principal tumbo, te sini warden tumbo. Malai mane actual tamung kha. Abono saimana bai putya. And dalanya hambai maro sini honorable minister sini sal bikas nombo. Bobo khanama logi logi no. Spot of high visit khaikya. The students bai malai kya, principal bai joto no malai bo talks up kya. Tini mia khanama logi no tini khaikya. So actually जों जुदि न फरायनानै थाङा ओमफ्राय जरा जराबो वाइसो बुलायलाय टक्लाय ओनोंलाय हायसि जोंबो जतना आंनि जि व्यक्तिगत न जों आगे स्कुलाव फरायखांखे दल किसिं दल कक सामानि मिलियांगै मने माने मुइ कथक सेगै चालाय माने बिसिंति माने वालायलाय हायसि साबनो वालाय माने बिसिंतै आबो आजागा फाइनाय खांखे आबो जों मिस्टेक्स न साइमान खांखे सिनि चाया तामुं खाबो जों सिउ हायसि गाबोन बागै आं तिनियाव नु साका
जे both the parents ong ringde or be kisa council khai mane sungoro tini tang me phaiba EMRS school khumlong hai jaga o sang kaisa mani belai lucky actually tiprasaro tangdi mo kaisa sini tiprasani headquarter man khang kai for good education good future almost samna bai sini or phai or ke bai bulai toklai ba nongor theke hamia srungai thanani am hai kunu kri mo kaisa central ne sung kaisa education rei tong je free of course everything is free na everything is free Yes, sir. in books shoes long pant tie pen everything free beyond free money tong ngai sung sini life no sung sini career no snamit lang mai hanga to abato kuno lap kri so aboni bagai jara jara or opportunity mane rong no especially or ni je tam sanai ni parents ro je EMRS sung thung nobodo ing thung kabang ma jaga ekolobe tong or ni mane rong no nung norok bo nijini basabatinya sambataisa motivate ma khainai sung hai tang di kam ka pori di aso cost ka jaga chan no ro jotone siwai chi bus cost ke EMRS school admission mana ka bus cost ka sung apply khayoi bus lai siwai sing ma thanglai so ar family ya golo se rong ni joro joro bulngi mano आमबन्य सं डाइरेक्टली वार्डन नि चाया प्रिन्सिपल नि चाया स्टाफ नि चाया नि साइला बरो बरो नि बसा अनि बसा सिनि जोतो बसा न बरो बरो एजुकेट खायन नि बाइ फाइ भाइसि केम न और टॉर्चर खायन नि बाइ फाइ सो आपनि बा कोइन नि मुचंगो जरा जरा स्पेशली जे बुमा बाइ बुफा खंजाय रो टीचर्स ओनि साइ नरो नि सेतेबो डाइरेक्ट कबांगको निजिनि बसानो केरियर सामने बगै नरक से और जरा जरा सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे विजिट खाय फेके नतेबो को काम साइ मा कलनाय जिनि सबति न बाबा काम को पोरि दि बा अनि साजे काम को पोरि दि आं मनर घर बुइनो काहाम काहाम स्कुलो जेमन होली क्रॉस डन बस्को पोरि मे फनो और तंदि फनो काम को पोरि बै नंग बगल खर खतम दि ऑफिसर संग मान बन काइसे मा फुंनाय नायसि आमाय कांके जों सिनि आपकामिं इसरे रनो जों तेबति सेमन हायसि सो और फैमिली जागलो जे मीडिया ओ काखा नुखा तखनो आबन बिसिंगो बर बाजाव करिबा आवस्त्रे बुलाय मा जाव बर तो 24/7 सरे न मंग नाय तंमन बर नि किसाले ऑफिशियल सामु दङै मानो वार्डेन बजरावो खिनाफानो थांमोन सिटिना फानथं माइचामा जराफानो बुलाय लेखा बिनो बुकुनि मिस्टेक करे सो आबनि बागै जे बुलायना बा जे बुजांनाय बाय बाहायनो आं आबनि पेरेन्ट्स तुमनो भिडिअ नाय तंग हां कोइनानि मुचंगो जतन मिमां सांलायै आरो जतन काहाम करिके जानि जानि बसानो जों फिचार्स नामै तंग आबो जों मावान सलाय हायसि एन आबनि बिसिंनो आं कोइनानि मुचंगो एन्ड तिनि बेलायनो खुबै पजिटिभ तिनि सिनि प्रिन्सिपाल ते वार्डेन कक सामानि यागुलो बर बुखुब माने काहाम रेसपन्स रका जेबस कांगो आम है तंगनानि थांला एबत तांथुं एमन अमो अ जागाया अंगनानि जागा बुलायनि तलायनि जागाया मो काइसे एजुकेशन निजिनि केरियर सामै तंगनानि जागासि अ जागाना वाइसा मान खांगके जों रांसाक मान माहेके जों खाव मात मा तंगनानि गाउन बनो आं गयो सिनि पेरेन्ट्स अनो बसा बुजांनाय ते बुनायबो जों खायो सिउ जतिनि बसा बुजा जतन खायो हायपनो जों खायो ग्यावै पगलायै गाहाम केरियर सामै तंग आं नंनो कोइनानि मुचो थैंक यू